I zdravo sam, ja sam Duli i danas igramo Euro Truck Simulator 2. Što se tiče ovog klipa, ovdje prevozimo računarske procesore, on je teško, ovo je oko 3 tone i imamo za Ostravu, za Trensinet i ovdje vreme imamo kada treba da stignemo. Sada što se tiče samog odmora, tu sam isključio pre ovog snimanja kada sam igrao, tako da to ćemo sada da vratimo. Simulaciju umora, evo ga ovdje i nastavljamo dalje što se tiče igranja. Ovdje ćemo samo da vidimo u kojoj brzini ubačeno dobro. Ovdje nam treba što se tiče odmora. Znači ovdje ćemo, ajde da skočimo sada do servisa, da se odmorimo i to je u principu to što se tiče tog dela. Znači posle toga nastavljamo dalje. Ovaj klip će trajati, šta znam, preko sat vremena, ajde da kažemo odokativno. Ovdje imamo dobro za popravku. To smo sredili, inače tu je bilo oko 0%, tako da po pitanju toga mislio sam da se uopšte nije oštetio, međutim jeste. Ovdje ćemo da dođemo do ovdje, da li je ovdje isto za odmor ili ne? Ne, ovdje nije mjesto, moramo se vratimo ovamo. Sad ovo je 257 epizoda, ako se ne varam. Ne znam da li će moći ovdje da se parkiramo. Trebalo bi da može da mi prihvati. Hoće, odlično. Znači tu ćemo da se odmorimo i nastavljamo dalje. Vozit ćemo po danu, odlično. Inače za podešavanja stavio sam sada razmer da bude 125, mislim da će biti bolje. Ovo nije teško, ovo 3 tone, ovo je previše lako, tako da moći ćemo da ga vozimo možda i 150 na autoputu. Tako da, što bi se reklo, nagazit ćemo ga baš. Evo ovdje. Dobro, neće biti problematično, mislio sam da će biti problematično ovdje za izlazak. Ovdje sada imamo kružni tok, ovaj deo nije nastavljen. Što se tiče programera nisu nastavili taj deo. Tako da nadam se da će to u budućnosti biti dopunjeno. Ovdje neka ga ovako, ajde gledam što se tiče potrošnje, neka bude ovako. Ili neka bude što se tiče tempomata. Ovako. Posle kada budemo uključili. Dobro, ovaj pacijent neće da ide ovamo. Nama lakše, ne moramo da stajemo. U Le Mansu smo sada, ovdje je malo problematično dok ne izađemo iz grada, posle kada izađemo bit će lakše. Zanima me samo da ovdje desno. Inače morat ću da gledam u ovu veću navigaciju dok ne izađemo, kad izađemo evo još malo ćemo. Aj sad ćemo isključiti ovo da mi ne smeta, mnogo lepše ovako izgleda za gledanje. I sad ovdje ćemo da ga namestimo na tempomat 150, koliko ćemo, ajde 120 da vidimo. Ako bude bilo izvodljivo da se vozi preko toga, stavit ćemo 150, ovdje već u trećoj. Inače isključio sam zvuk iz igrice kako bi sebe čuo dok pričam. I sad me asociralo na nešto što hoću da vam kažem, to je vezano za notifikacije za same klipove. Znači što se tiče toga, uspio sam juče da napravim softver. Znači znam ranije kada sam tražio što se tiče izbacivanja notifikacije za Windows 10 za Python programski jezik, imalo je, ali nije imao click event. Znači kada kliknete na notifikaciju da vam svakako znate sami u Windows operativnom sistemu da vam otvori što je vezano za tu aplikaciju da vidite informacije za istu. Tako da to su izbacili u modulu 28. februara, ja ne znam kako nisam obraćao pažnju na to, ove godine naravno, tako da je jako dobro po pitanju toga. Znači probao sam juče i izbacujem znači za najnoviji klip notifikaciju, kada kliknem vodi me na link tog klipa da se gleda, tako da možda će posle ovog klipa biti klip vezano za to, ali pokazat ću vam gotovu aplikaciju, neću da vam pokazujem kako sam pravio, da vas ne smaram po pitanju toga, pošto dosta vas ima, znam, koji se ne bavi jednostavno programiranjem i njih interesuje samo gotov program i kraj priče, jel ti? Tako da pokazat ću vam samo gotov program, mislim da će vam se svidjeti. Sada nije grafički u konzoli, znači šta se radi što se tiče samog softvera, unesete znači naziv tog YouTube kanala, znate sami kada idete u video spa što se tiče naziva kanala kako je već stavljeno. Znači samo to prekopirate kada odete u vaše web pregledač što se tiče YouTube kanala, prekopirate u taj softver u konzoli kad vas pita za naziv YouTube kanala i nakon toga, samo nam ne treba ovdje ništa, ne. I nakon toga
on znači izbaci koji je zadnji klip u pitanju. Nakon toga kada se pojavi drugi klip, to jeste nov klip, jel te, kada se izbaci, on svakako izbacuje notifikaciju i kada kliknete na tu notifikaciju, on vas vodi na taj klip. Sada, to je jedna opcija, a razmišljao sam da ubacim još jednu opciju, a to je opcija da možete svakako da, samo malo dobro urede, da vam odmah izbacuje, znači, web prozoru, web pregledaču sa tim linkom kada izađe klip, znači iste sekunde, što bi se reklo, kada skripta detektuje, što je jako dobro. Sada, to ću da stavim kao opciju da korisnik može da bira, ne samo da nametnemo odjednom da vam otvara prozor, zato što se možda nekima to neće svideti. Na primjer, ako radite nešto na računaru pa vam odmah u sred tog rada otvori prozor, to ume neki put da nervira, jer otkud ćete vi znati kada će ko da izbaci klip, bolje ovako notifikacije, pa sam korisnik da bira kada će da klikne. Mada ja ću svakako se potruditi da doprogramiram, da ubacim dve opcije, pa sam krajnji korisnik da bira šta hoće. Mislim da će vam se to svideti, tako da znam da su se neki žalili da ne dobiju notifikacije, znači ovo je rešen problem što se tiče toga. Mislim, i ja sam sa svoje strane rešio, vi možete za bilo koji YouTube kanal da upisujete ime. Tako da, mislio sam da sam snimao ranije nešto što se tiče toga, ali svakako to mi je bila ideja u glavi koju još uvek nisam realizovao u vidu klipa da vam pokažem. Tako da, najverovatnije posle ovog klipa to ću da vam snimim. Mislim da će vam se to svidjeti. Ovdje, znači, imamo, koliko piše, ovdje 1400 km do cilja. Ovdje je 21 sat, ništa, znači ostavit ćemo ovako, neka bude na 120, mislim mi bismo svakako mogli da vozimo i 150, tu nema nikakvih problema vezano za to. Svakako put nam ovdje dopušta, jel te? A i nije preveliki teret, znači svakako može da ide po pitanju ovoga. Ovo je mašina, bar što se tiče igrice, 730 konjskih snaga. I sada ja sam gledao na Instagramu da su izbacili u stvarnosti, sada ne znam da li je to fora, ali gledao sam da su izbacivali slike, ono mi deluje kao da nije montaža, da postoji Scania od 770 konjskih snaga, S model. I, znači, isto izgleda kao ova, samo je jel te, veća konjaža u pitanju. Sada, da li što se tiče same dodatne opreme, da li dolazi još nešto više u odnosu na ovakvu Scaniu u stvarnosti, ja zapravo nisam toliko obraćao pažnju, tako da ostaćete uskraćeni za to. Je sada neko ko misli da je fora, da je čista montaža, da nije prava Scania od 770 konja, da ne postoji, vi slobodno napišite dole pod klipa, baš me zanima vaše mišljenje. Ovdje, koliko piše ovdje, dobro, 2000 obrte otprilike ide. Rezervoar smo napunili, po pitanju toga nećemo imati problema. Dobro, ovog smo obišli, samo da stavimo ovako na tempomat, nekako mi mnogo lakše, ne moram da pritiskam kao ludak što se tiče samog W tastera na tastaturi za gas, već mi sam reguliše. Znam u početku kako sam kada sam igrao ETS2, kada nisam znao za tempomat, znači stalno sam pritiskao ove pa pusti, pa pritisni pa pusti, na primjer to kada se igra 2-3 sata, to toliko bole prsti da to nije realno. Ovako u većini slučajeva, znači najviše mi odgovara kada je na autoputu, znači samo pusti na tempomat, on sam reguliše brzinu i to je to. Sam koči, sam daje gas kad treba, znači to mi mnogo odgovara. Znači ja samo držim miš i pomeram, tako da po pitanju toga mnogo olakšava posao. Znači tačno bi svaku tastaturu u većini slučajeva uništio skroz kada bi stalno pritisni pusti, to malo ide na živce. Ovdje, koja je četvrta, ništa, morat ćemo da pustimo peta, neka ide ovako u šestu brzinu, bit će dosta rasterećen. Zašto se tiče potrošnje, zapravo nisam gledao da li je to rasterećeno. Ovdje piše prosek i 70, ajde makar ako bi palo na 50 to bi bilo pristojno. Ovdje nije uključen tempomat, neka ga ovako na 120 mislim da će biti solidno. Ja ću sad ovo da snimim u 1085-60, ja se nadam da će to sve da ispadne kako treba, pa šta bude neka bude, ja šta da mu radim. Ako bude malo lošiji kvalitet, šta da se radi. Ne mogu toliko da obraćam pažnju na to. Jeste da se ubija dosta kvalitet, ali šta ću.
u 4K60 zapravo da se izbacuje, treba dosta da se spuste podešavanja, ili u suprotnom ako hoću na istim podešavanjima treba da se menja grafička kartica, procesor. Što se tiče RAM i 16 GB vrši posao, tu nikakav problem nije što se tiče 4K60 vezano za RTS 2. Znači, grafička bi sigurno trebalo da se menja ako bi s tim u 4K60, to jeste zaista nenormalna razlika u kvalitetu nebo i zemlje. Ali svakako mora da se menja kartica, kao što sam malo pre rekao. Ovdje što se tiče ovoga zapravo nisam namestio taster da mi se ovo svakako menja navigacija kao u stvarnosti što biste mogli, jel te, da menjate. Tako da ajde, možda bismo sada mogli da pauziramo i to da promenimo, to je izbor mape u kabini opcija. Taster i dugmadi, izbor mape, izbor menjača, automatski sekvencijalni, vidite i ovo može da se menja. Ovo treba neki put da prebacim, da mi bude neki put automatski, neki put sekvencijalni, kako mi kada odgovara. Start stop električnog motora, parking kočnica, pojačanje motorne kočnice, smanjivanje pojačanje, slabljenje retardera, podigni spusti usavinu, ne. Tip svetla, duga prednja svetla, rotacija sirena, vazdušna sirena, blend, brisač vetrobrana, zadnji brisač. Zadnji brisač je ovo zapravo mi nije uključeno, tempomat, povećanje, smanjivanje, vrati pritisnite tempomat, način prikazivanja instrumentabla, izbor mape na ekranu u kabini, da, to mi treba. To mi treba tu da stavimo koji taster da mi bude, ajde neka mi bude plus. Ne, ovo je sada jednako, ovo je za shift u stvari plus, dobro, neka ga ovako. Mislim da će mi ovako odgovarati i ovako mogu da podešavam kako meni odgovara. Ne, ovako uvećano neka mi bude, tako mi najviše odgovara. Znači što se tiče ovog ekrana, nadam se da vidite. Znači to mogu sve da štelujem. Isto kao što biste u stvarnosti. Dobro, nije baš identično sve u stvarnosti po pitanju samih opcija. Naravno može da se pusti isto i radio, da se pustite prave radio stanice, ali što se tiče pravih radio stanica to ne bih smeo da pustim što se tiče samo klipa, zato što mogu da dobijem copyright vezano za to i to može posle da predstavlja problem, naravno u zavisnosti koja pesma je u pitanju što se tiče same radio stanice. Imate isto, ajde vidimo ovdje, dobro treba ovdje internet, znači ovdje se ode na internet radio stanice i ovdje svakako možete da dobite listu svih radio stanica na svetu, jel te? Dobro, nema baš sve do najsnijih detalja što se tiče radio stanica, ali svakako ima dosta veliki broj radio stanica, znači imate isto i u Srbiji. Sad što se tiče tačno radio stanica nisam toliko obraćao pažnju, tako da što se tiče tačno radio stanice sve koje postoje ostaćete uskraćeni. Ovdje za muzički player, mislim da sam pokazivao, da li sam pravio klip za ovo, ako nisam napravit ću što se tiče ubacivanje same muzike u ETS2, znači ovdje mogu da ubacimo nešto, one melodije što se tiče YouTube-a, tu svakako ne bi dobio copyright, da ne moram u postprodukciji, jel te, da ubacujem, nego svakako pustim da mi samo malo, ovdje ćemo morati svakako da krenem iz početka. Tako da, ja šta da radim, mislim ne u potpunosti iz početka, nego što se tiče ovog dela, morat ćemo opet da krenemo od 0 km, ne može svakako da se nastavi dalje, zato što će biti veće oštećenje, ne mogu svakako da zaustavim, jeste da vozim prebrzo, ali ja šta da radim, meni nekako tako više sada u zadnje vreme odgovara. Ovdje piše 1200. I ovdje ćemo da stavimo nekako 120, možemo da stavimo i 150, dobro, nije neki mnogo veliki teret. 150 nekako ovako. Ovdje sada zbog sunca što se presijava na kontrolnoj tabli ne vidim baš najbolje. Ovako kada odaljim, neki put se ne vidi baš najbolje. Koji je broj obrta u pitanju. Tako da i to su isto ubacili u igricu, znači to je došlo s ovim novim sistemom osvjetljenja. Jeste bilo ranije, ali nije bilo toliko izraženo kao sada, sada je daleko bolje to urađeno sve. Znači isto imate kada se presijava od sunca, pa možete da vidite svakako indikatore, čak i kada su isključeni, kako je pravljeno, da to kažem, ček da vratimo prozor gore. Isto što se tiče prozora, ne znam sada u kom update-u su to ubacili 1.38, 1.39, da li 1.39, vi napišite dole ispod klipa. Ovdje ćemo svakako, sad čekamo ovog da prođe. Nema ovdje, nema ipak ovdje automatska naplata. Ovdje ništa, nastavljamo dalje.
Za ovaj deo ne može da radi tempomat preko 30 mora, znači kada se pređe preko 30. Ništa, stavit ćemo ovako nekako 150 mi odgovara, ipak za ovaj teret 120 mi deluje malo sporije. Znači može svakako da ide i 150, nije to nikakav problem. Sada kao što možete vidjeti što se tiče samih ivica, znači nije baš najbolje ovdje izraženo umekšavanje samih ivica iz jednostavnog razloga zato što razmera trebalo je da se stavi veće što se tiče same ETS2 igrice. Znači preko ajde 300% razmera od 300 na primjer do 400 ili 300 ili 400 razmera da se stavi tu svakako vrši posao. Znači što se tiče samih umekšavanja ivica kada se uključena opcija i tu svakako dolazi do izražaja da ivice budu oble, a ne svakako da bude kao što možete vidjeti ovako pikselizovane, tako da po pitanju toga to jeste malo da deluje loše, ali nije toliko strašno, može da prođe što bi se reklo. Ovdje samo da ne prevrnemo kamion naginje na ovu stranu. Vidite, i ovdje su u igricu ubacili vodotoranje gore. Zanimljivo. Što se tiče same, znači mape u igrici, ne znam da li ste nekada probali što se tiče developer moda, znači vi kad odete van ovog puta, nemate sve ovako brda, već imate, da tako kažem, da propadate kroz mapu, znači nije sve urađeno da bude ovako brdo do brda kada se ide van samog puta, znači ovo što je glavni deo, tu je uglavnom samo malo, tu je uglavnom urađeno sve kako treba. Što se tiče onog dela van kada bi išli gore skroz, znači tu su svakako preskočili, a i generalno gledano kada razmislimo zašto bi to radili, jel te? Nije igrica napravljena za takve stvari, to je više simulator, tako da više su se fokusirali za ovo jaka stvar, za gore i za kako će da izgleda, koga briga. Ovdje neće da mi nešto otvori, ne znam što, mora se vratimo, ovdje nije verovatno za nas, tako da ovdje smo svakako promašili kuću što bi se reklo, morat ćemo svakako sada da se vraćamo. Ako me neko udari, šta da mu radi? Zamisli ovako u stvarnosti, ne daj Bože ako bi ovako u stvarnosti. Evo bi bilo baš zajebano. Evo ovdje. Dobro. Ovdje je plaćeno 32 evra po trina. Dobro, ovo ovdje u principu nije strašno. To i nije toliko strašno. Inače što se tiče samog premijera, nisam uspeo i dalje da nađem rješenje za premijer da mogu da snimljen video materijal, da li je desktop ili igrica, neka nije bitno, znači da ubacim u premijer, ali bez konvertovanja u Handbrake. Znači ako neko zna, neka napiše dole ispod klipa da li je moguće da video materijal koji je snimljen sa variabilnim, to jeste promenjivim bitrateom, bitrateom, frame rateom, da li može svakako da se ubaci u premijer, a kada se secka nakon određenog vremena da ne kasni slika za zvukom, znate šta hoću da kažem, vi koji se godinama bavite videoprodukcijom. Tako da ako ima takvih da znaju rješenje, neka napiše dole ispod klipa, pošto kada konvertujem u Handbrake-u, sve to može da se sredi, ali opet se izgubi kvalitet, nije to, da tako kažem, originalan kvalitet kakav je bio. I posle opet kad ga konvertujem, znači to je 2 puta. I posle YouTube opet kad ga obradi, to je 3. put. Znači opet bi bilo bolje 2 puta nego 3 puta, jel tako? Tako da po pitanju toga, ako ima takvih ljudi ispod klipa, neka slobodno napišu. Koji znaju rješenje, znači bez konvertovanja, kako samo što treba da uradim u premijeru da bi svakako mogao da ga odmah nakon snimanja ubacim i to je to. Ako zapravo postoji mogućnost, pošto sam ja probao dosta stvari, svakako nije jednostavno moglo da funkcioniše. Ovdje 1180 km imamo do cilja. Samo malo ovdje da... Dobro, desno ćemo. Dobro, neka ga ovako. Ovdje, samo malo zanima me za ovo da vidim. Ovdje piše 1160 do cilja. Dobro, u redu je, lepo odmiče.
Delovalo mi je kao da je zabolo. Ništa, proći ćemo ovam, ovo nije za nas, ovo je za nas, ovaj ide ovde. Dobro. Ovdje ćemo stavimo na tempomat koliko bi trebalo, 30, od 30 da počinje 150, neka ga ovako. 1150. Ovo jeste da će biti duži klip nego uobičajno što snimam. Tako da možda posle toga neće nekoliko dana biti klip. Pošto ovaj klip će biti verovatno sat vremena pa zbog toga. Zanima me samo da li ima, da ima u blizini. To sam hteo, nego ne može da mi padne odjednom na pamet, zato što vozim i snimam u isto vreme. Ne, ipak ne treba, dobro, 6 sati ovdje neće svakako biti problem po pitanju toga. Čudno mi sada što se tiče samog Shadowplaya, zašto mi ne izbacuje broj frame-ova u sekundi. Ne znam šta sam poremetio, da li sam slučajno poremetio u samom Shadowplayu, znam da mi je svaki put pisalo koji je broj frame-ova. Tako da, to mi dosta pravi problem, zato što posle kada budem ubacio u Premiere neću znati koji je tačan broj frame-ova se kretao, ovako mi je stalno bilo na dohvat ruke, bilo mi je mnogo lakše, jel te? Tako da ako većinu klipa ide oko 60 frame-ova, izbacit ću 60, ako ide oko 40, 50, izbacit ću, jel to 30 i to je to. Da pojednostavim da znam na čemu sam, jel te? Evo ovdje ćemo svakako morati da stanemo. Znači kazna za prekoračenje 48 km/h je 2500 evra. Ako se ne varam, to je zaista mnogo. Ako bi poredili sa stvarnosti, ako bi poredili ovako sa samom igricom, to nije mnogo, zapravo koliko imam 3 milijardi 120 miliona evra, to neću ni osjetiti bukvalno. Meni tačno bukvalno 24 sata da stiže 100.000 evra kazna, mislim u igrici, jel te? Kako delo kao da pričam za stvarnost. Neće bi mi predstavljati nikakav problem. Ovdje, dobro, ovdje će nam padnem ispod 1000, sad je oko 1080. Ovdje ćemo da stavimo, da, stavio sam 150 što sam počitao seljak. A u stvari svakako ovdje je opet naplatna rampa. Op. Mislio sam da će da koči, ali zapravo to nije slučaj. Inače što se tiče same naplatne rampe, sada sam se sjetio nečega, to je da ovdje zapravo vi kada bi u stvarnosti udarili sa kamionom u naplatnu rampu bi svakako prošlo, ovdje te zaustavi koliko god da se zaletiš. Tako da tu bi isto kada bi sa nekim updateom u budućnosti to doprogramirali, to bi stvarno bilo odlično. Mislim da bi to bilo jako zanimljivo da se uradi. Mislim dosta stvari ima što se tiče TS2 tu da se doprogramira da bi to bilo baš dobro što se tiče samog simulatora, ali vremenom sve to će da se ispegla, nadam se. Isto što se tiče isto i Shibera. Znači Shiber isto nisu ubacili, mislim da ne može da se otvori Shiber, barem nisam gledao po pitanju samih opcija. Mislim stvarno bi bilo previše ako bi Shiber mogao da se otvara, ja toliko nisam obraćao pažnju. Vidite što se tiče samog sistema osvjetljenja, ja nisam toliko obraćao pažnju po pitanju ovoga. Kada pogledam na primjer unutrašnji deo kamiona, pa znate sami kako mi je normalno osvjetljenje znati u stvarnosti, kada pogledate gdje je mračno, pa kada izađete gdje je mnogo svetlo, onda vam je još svetlije nego što bi inače bilo, pa tek onda posle brightness u normali osvjetljenja, tako kažem, što se tiče vašeg gledanja na spoljni svijet. Ajde da ne gledamo što se tiče kabine. Znate šta hoću da kažem? Evo sada ću da vidi. Sada ću da vam pokažem. To sam tek sada primetio, nisam zapravo toliko obraćao pažnju, to je jako dobro, znači stvarno je realno što su to uradili. Ajde, mogli bismo da stanemo negde. Ajde kad bude negde pravac, baš. Čisto da vam pokažem. Sad sam slučajno pogledao u Shiber. I malo me to iznenadilo.
da i to su zapravo ubacili. Evo na ovdje pravac, čisto da vidite o čemu pričam. Znači pogledajte sada kakvo je osvjetljenje, a vidite sada gore. Znači ovdje, kako je, i vidite sad ovdje, polako se vraća. Kao u stvarnosti kad bi gledali. Ne znam da li možete da primijetite, prilično se brzo dešava. Vidite. Vidite kako se vraća polako. Tako da prilično dobro po pitanju toga, znači stvarno deluje realno što se tiče tako kada gledamo. Tako da jako dobro po pitanju toga i baš mi se to sviđa što su isto ubacili. Sada što se tiče drugih uglova iz kojih bi gledali, to nisam toliko ispitivao, tako da vezano za to bit ćete uskraćeni, jel te? Ali stvarno jako lepo, znači što su ovako nešto uradili. Ovdje ćemo da sačekamo ovog da prođe, ovaj bi trebao brže malo da ide, usporava druge. A dobro, ima opravdanje, zato što je ovdje naplatna rampa. Znači bi ga obišao s desne strane, ne bi čekao uopšte. Zato što žurim, hoću da bude oko sat vremena klip. Ako bude preko toga, gledat ću da ga skratim. Vidite sad ovdje od osvjetljenja ne vidim svakako broj obrta, tek moram kad zoomiram, to sam htio da kažem, pa mi se tek malo jasnije vidi. Ne vidi se svakako znati u stvarnosti kada je dosta sunčano, pa kada gledate u mračne delove pa se vratite gdje je dosta veće osvjetljenje, bude još veće nego što je inače, zbog toga što ste određeno vrijeme proveli u mraku, da tako kažem. Ajde kažem u ambijentu manje osvjetljenosti. Ne, koji sam seljak? 1017, pa dobro, ne gubimo mnogo, šta? Ovdje se ide pravo. Ovo se retko kada dešava da ovoliko sreće imamo. Grešku u koracima, čovječe. Ovdje 150, dobro. Inače što se tiče tempomatista, ne znam da li je tempomat što se tiče samih kamiona došao od samog nastanka ETS2 igrice, kada su izbacili 2012, 2013, 2012. Ili je to ubačeno kasnije kroz određene update-ove. Ovdje 990 km ima do cilja. Nekako mi mnogo lepše bez ovog virtualnog putnog računara. Ovako nekako mnogo lepše izgleda vizualno za gledanje. Ovo ćemo sve da izobilazimo. To ne mogu da čekam, znate vi mene. Poslije ćemo se vratimo kada budemo imali skroz slobodnu cijelu traku. Inače DOF mi je uključen, tako da možete da vidite zamućenje u daljini ovih drugih objekata. Ovdje samo da ne prekinem snimanje. To bi bilo baš poražavajuće. Snimaš 1/3 i posle toga ne obraćaš pažnju da si slučajno pritisnuo F9 taster i prekinuo i 2/3 pričaš, ono se uopšte ne snima. Tako da to bi bilo baš zajebano. Ovdje ćemo da sačekamo. Ovdje ja mislim da može za kamione. Ovo je malo varke, ali mislite da možete da ukočite. Posle kada dođete skoro do rampe, vidite da ne možete da zaustavite. Vidite kako sam ja malo prošao što se tiče onog dela. Ne čujem sebe najbolje baš dok pričam. Zato što sam slušalice na ušima i izolovan sam. Tako da, ako nekima malo nije razumljivo, slobodno neka premotaju više puta ili neko uspore, ne znam šta drugo da im kaže, znači imate dvije opcije da birate. Svakako na YouTube možda premotavate kako hoćete, nema ograničenja. Ovdje imamo 120, 150 stavi. Nekako 150 mi više nekako odgovara. Ovdje, da, to sam htio da vidim. To mi sad palo na pamet. Za potrošnju, čini mi se da ovo nije nešto mnogo smanjilo. Da li je bilo oko 70, ne ovamo. Jeste ovo malo zeznuto sada što je ovoliko uvećano. Ne sada ga prevrneš. Ovdje sam ga baš zaleteo. A dobro smo prošli, nije baš toliko strašno. Naravno moglo da bude mnogo gore. Jel te? Začekat ćemo ovog pacijenta da prođe.
malo dalje pa ćemo ovamo da ga obilazimo. Samo da ne skrene ovamo desno, valja neće. Ha da, hoće, znao sam. Meni bolje da ćutim, da ne slutim, a. Ovdje, koliko ovdje dosta troši, zato što nabije dosta veliki broj obrtaja. Ovdje smo svakako u gradu na autoputu, to je druga priča. Ovdje sada desno. Jel' tako? Zamisli, navigacija ne pokazuje sad tačno. To bi bilo baš poražavajuće. Ovdje je 900 imamo kilometara do cilja. Inače, kada sam pomenuo navigaciju, sjetio sam se što se tiče jednog GTS 2 klipa, to on dugujem, to on nisam snimio. To što se tiče prikaza kontrolne table na nekom, na primjer, telefonu ili tabletu. Znači, to nisam snimio, snimao sam kako zapravo mapu da imate na vašem Android uređaju u ETS 2 i to je, mislim, imalo oko 50.000 pregleda, što i nije loše, što je solidno. Ako se ne varam, tako 40-50.000. Tako da ja kad sam izbacio prvi dan imalo je možda 2-3 hiljade pregleda, nisam se nikada nadao da će doći dotle. Ali ljudi je to zainteresovalo svakako. Tako da super po pitanju toga. Sad što se tiče ETS 2 koji ima najviše pregleda, mislim da ima, da li što se tiče kako povećati FPS u ETS 2, mislim da taj klip ima oko 90 i nešto 100.000 pregleda možda. Tako da opet fino po pitanju toga. Sada to je tek nakon nekoliko godina, prvi dan mislim da je opet imalo, nije imalo više sigurno od 5.000 pregleda, možda i manje. 3-4.000 možda. Tako da opet da kažem po pitanju toga, znači ni za to se nisam nadao najiskrenije da će jednog dana imati oko 100.000 pregleda, znači nema šanse. Da mi neko to rekao za nekoliko godina imaće 100.000 pregleda, ma ne bi mu verovao. Znači obično meni neki klipovi tek kasnije dobiju na pregledima, a u početku, da tako kažem, to ide slabo. Ovdje imamo, ili nemamo sada potrebu za tim da stajemo, ne, ovdje je 2,5 sata, mi ovdje stižemo za 12 sati, znači morat ćemo svakako jednom da stanemo da se odmaramo, znači nema govora vezano za to. Ovdje svakako ne bi vozio više od 120 iz jednostavnog razloga, zato što dosta je manji put, tako da po pitanju toga nemamo baš neku stabilnost ovdje da vozimo 150. Gdje se inače nalazimo sad, u kojoj državi, ali piše nama ovdje u Njemačkoj. Pa ćemo proći kroz Češku i ovdje, je li ovo isto u Češkoj? Ovo bi trebalo da je u Češkoj. Trebalo bi da je u Češkoj. Na istočnom delu Češke ovo. Neka ga, ovo 6. brzina. Mislim da bi 150 da stavimo, kako se malo zove, 150 da stavimo, mislim da je bilo stvarno prebrzo. Ja se nadam zaista da će ovo da se snimi u 60 frame-ova. Op. Za to ne treba se vozi više 120. Da bi moglo se ukočiti. 150 bi zaista bilo prebrzo, vjerovatno bi prevrnuo kamion do sada. Dobro, obavezno se okrenuti. Možda da me udari s manji broj poena i onda opet mora da igram 2-3 sata da bi nadoknadio. Tako da po pitanju toga ne vršim posao. Mislim, po pitanju para jaka stvar, mislim u igrici. Ali po pitanju poena svakako me vraća u rikverc. Tako da to ne može svakako da se nadoknadi, jednostavno mora se igra i tu nema govore. Tako da zato vodim za neke stvari računa u ETS 2 igrici kako ću da vozim. Inače da to može da se nadoknadi, terao bi ja bukvalno i 200 da može da ide kamion, jaka stvar. Zato što mi je cilj da što brže moguće dođem do što većeg broja XP i da završim što se tiče ETS 2 igrice. Jeste sam počeo koje 2012, 13, 14 koje sam već počeo. Tako da to svakako mora se završiti, tu nema govora.
Tako da sada sam trenutno u prošlom klipu, u naslovu klipa stavio sam da sam 107. level u 150, tako da vidjeli ste vezano za to. Sada bi trebali da se približimo 108. nivou. Nadam se da nemamo mnogo oštećenja. Znači prikolica, dobro prikolica moja, samo mi je bitno za teret. Znači samo za teret da nemamo oštećenje, tu nećemo da dobijemo minus XP-ove, a da prikolica nije naša, jel te, dobijali bi za oštećenje prikolice minus što se tiče samih XP-ova. Sad u zavisnosti koliko je procentualno. Ovdje imamo 780 do cilja. Ovdje ćemo svakog pacijenta da sad čekamo da obilazimo. Ne smemo da obilazimo na punoj liniji, isto i ovdje mogu da nas kazne. I za to isto ima kazna. Sad da ne znam koliko je para po pitanju toga. Ne obraćam ja toliko pažnju na kazne. Mislim što se tiče igrice. Ovdje idemo Leo. Da ćemo mi tebe da preskočimo. Opa, ne. Ovdje ćemo morati da stanemo. Definitivno. Ovdje bi 100% bila kazna. Znači tu nema govore. Dobro, vratit ćemo se ovamo. Dobro, odlično. I automobili nestali. Ovo mi je najjače. I automobili su nestali. Odgovara meni. Odgovara svima, jel te? Mislim, onako bi vjerovatno se skupljalo oštećenje što se tiče samog tereta, tako da tu bi bio problem. Ovako smo super prošli, pauziram na tom mjestu, sačuvam, opet pokrenem i to je to rešen problem. Nema oštećenja, nema ničega. Sada nekim, ako se ne sviđa to, ja što da radim. Ovako mi dosta štedi što se tiče samih XP-ova, a i daleko je bolje jer svakako i vi možete da primenite ovaj recept i da koristite. Nekako mi najbolje moguće. Sada ne padne meni na pamet, nećemo 150. Ne pada meni na pamet baš u svakom trenutku treba da pritisnem escape taster pa da sačuvam, ne mogu se setim. Tako da vezano za to, mislim u tom trenutku, jeli setim se ja posle toga, ali ne padne mi na pamet u toj sekundi. Tako da neki put i prođemo sa oštećenjem pa nas to kasnije lupi po ušima. Ovdje svakako moram da zaustavljam ovako, zato što ako bi okrenuo, prevrnuo bi kamion. Ovdje svakako kad udari napred, vi tu ne gubijate, ne gubite ništa, kako sam malo to sada čudno rekao. Znači više stvari radim istovremeno i snimam i pričam i igram. Tako da dosta je komplikovano po pitanju toga. Mislim, na tastaturu jeste lakše, ne moraš da razmišljaš i miš i tastatura držiš. Tako da tu se dosta lakše prolazi. Ali svakako nije toliko fluidno da se okreće volan, nekako izgleda neprirodno, kao da igrate GTA, kao da ne igrate neki simulator. Nekako mi to nije to. Naravno može svakako, ali A i D taster bili bi uništeni koliko bi pritiskao. Znam ranije dok nisam igrao na miš. To je bilo katastrofa. I drugi su me savjetovali, pređi na miš, ja nisam htio da pređi na miš. Posle kada sam prešao po pitanju samog volana, bilo je daleko lakše. Ovdje ima 700, oko 700 do cilja. Dobro, ovo će brzo da prođe. Sada što se tiče potrošnje, da li ovo spada uopšte? Ne, ovo se ništa ne menja vezano za ovo. Dobro, koliko voziš nije ni čudo. Dobro, za 150 aj da kažemo da je 70 litara na 100 km. Da može da se uzme kao prihvatljivo. Ovdje 680 km. Ovo ćemo sve da obilazimo, ne mogu ja da čekam. Nije neki mnogo veliki teret. Sada sam malo pre, to sam zaboravio da kažem, primijetio na određene trenutke da mi dropuje igrica i nadam se da to neće da predstavlja neki mnogo veliki problem što se tiče videa kada ga eksportim, pogledam posle kao krajnji rezultat kako je ispalo. Mislim da neće to da bude neko preveliko seckanje, to jeste mislim da nećete nešto mnogo da primetite.
Kako dobro ovako kad ide 150 čas posla stignemo. U prosjeku ja ne bi trebao da vozim više od 80 ovde. Tako da ovo je dosta brže. Ali svakako brže ćemo istići. Ostajete vrlo umorni. Za koliko ovde moramo da stignemo na to mjesto za odmor? Ovdje svakako nema ni jedno, tako da ćemo morati da požurimo 15 minuta, nema šanse da stignemo. Znači morat ćemo svakako da se vratimo ovdje, grafika, igranje, i ovdje ćemo morati da simulaciju umora morat ćemo svakako da isključimo iz jednostavnog razloga da ne bi bila crna slika i samim tim tu dosta posle gubimo. Ovdje sada ne moramo da se odmaramo, ali kad stignemo na to mesto gdje ima odmor, odmorit ćemo se i to je to. Ovdje ćemo opet svakako da obilazimo, ne pada mi na pamet da čekam. Malo zaustavnom trakom. A dobro, ova igrica nije stvarnost. Naravno, u stvarnosti da vozi kamion ne bi vozio ovako, nema šanse. Znači, ovo bilo previše luda. Ovdje ćemo opet ove pacijente da obiđemo. Zanima me samo što se tiče samih kočnica, da li ćemo tu biti u problemu ili ne. Ne, nećemo, pritisak je odličan. To bi bilo jako problematično, ako ne bismo vodili računa za kočnice, ne bismo mogli da kočimo, čovječe. Opet bi nam posle oduzeli poeni i opet bi morao da igram to isto, čak i možda i duplo više da bi nadoknadio. Tako da opet bi tu bili u problemu. Znači samo što se tiče XP-a da može da se, kao što sam malo rekao da se nadovežem, da može da se nadoknadi. Znači vozio bi ja koliko god može da tera kamion. Mada može da ide on i više od 150, može da ide 155, 160. To mu je neki maksimum. Znam da je ranije to su ispravili što se tiče update-ova vezano za ETS2. Ranije su programeri omogućili da, ja mislim, Scania mogli da je 170, 175, 180, čak i u nekim slučajima i preko 180, 183, 4 plafon 5, što sam video. Međutim, to su kasnije ispeglali, stavili su na 150, 155, 160 eventualno. Tako da to je to uglavnom. Sad, da li će se u budućnosti nešto menjati vezano za to, nemam nikakvu informaciju, tako da ne mogu ništa da vam pričam po pitanju toga. 530 ovdje imamo. Ovo ćemo sve da obiđemo. Ne mogu da čekam. Nekako mi previše deluje dosadno da čekam. Zaustavnom trakom. A ne mogu da čekam ovog skakavca. Mnogo mi vremena oduzima posle kada kreće. Ovdje ima koliko još piše. Ostaćete bez goriva u bre. Dobro, super, ovdje taman stižemo. Odlično, ali me oći ja. 500 km, ovdje imamo do cilja. Dobro, tu ćemo brzo da stignemo. Sada pala mi isto jedna ideja na pamet što se tiče ETS2, to je, nigdje nisam video što se tiče samog transporta kamiona da su oni svakako ubacili da može i avionom, zapravo ne samo trajektom. To bi isto jako bilo dobro što se tiče ETS2 kada bi ubacili. Tako da ako bi to ubacili u budućnosti to bi bilo odlično isto. Pošto vi u stvarnosti imate transporte kamiona avionom, nije samo brodovima. Tako da to bi isto bilo prilično zanimljivo kada bi ubacili. Ovdje se sada nadam da ćemo imati... Čekaj, se isključio kamion. Ne, nije još. Još uvijek se držimo. Ovdje bi trebalo da je benzinska. 470 ovdje imamo do cilja, evo smo ovdje. Ovdje ćemo da sačekamo. Sada, ako promašimo, mislim da je ovdje. Nema više onog zelenog dela gdje nam je obeleženo, gdje tačno treba da stanemo. To je isto veliki problem. Sada, da li sam ja, znam da sam nešto čačkao što se tiče samog konfiguracijnog fajla, što se tiče podešavanja za ETS2. Znate sami kada sam snimao kako
šifre za ETS2, tako nešto misle se zove klip. Tako da po pitanju toga tu je bio jako veliki problem kasnije, nakon snimanja tog klipa, neke stvari mi nisu znači radile kako treba. Znači taj marker gdje treba zapravo da se stane, izgubio se, zapravo nema. Ja sam pokušao na druge načine, ali svakako nisam uspio da vratim. Mislim, nisam toliko gubio vremena po pitanju toga da se najjednostavnije izrazim. Grafika, ne grafika, igranje. I ovdje ćemo sada da stavimo simulaciju umora. Dobro. Treba da isključimo. Gdje ćeš, bre? Krenut ćemo rano izjutra. Evo ovdje. Nastavljamo dalje. Što mi je ovo ovako? Nisam ni obraćao pažnju da sam uključio rotaciju. Dobro, nastavljamo dalje. Ovdje ima 460 km do cilja, znači sada teramo do cilja i to je to, nema više odmora. Dobro, 11 sati. Stižemo za 6,5 sati otprilike, tako da vezano za to rekli smo 150 stavit ćemo, mada jeste rizično noću 150 da vozimo. 100 bi bilo sasvim dovoljno, ali rizikovat ću, nema veze, pa šta bude. Dokle dogura. Teramo pa dokle doguramo. Ali za sada dosta dobro ide. Nisam gledao koje temperature sad zapravo na polju. Piše ovdje. Vidite ovdje, zapravo ne vidim. Ne vidim. Ne prikazuje mi se. Ne prikazuje mi se ovdje, ili ja toliko nisam obraćao pažnju da... Pa ne vidim. Da se ispravim, evo ovdje. Evo, piše 17 stepeni na polju. Ne znam da li ima što se tiče vremenske zone. Ovdje smo zakačili ovog lika. Ako je đubre pređe na ovu stranu, ja sam mislio da neće. Čekaj, samo sačuvamo još jednom. Sačuvamo još jednom, pa ćemo vamo da vratimo. Dobro. To smo uradili po pitanju toga. Mislim da će biti dobro sad ovako snimljeno. Naravno, bit će neke prepravke po pitanju videoprodukcije. Evo ovdje ima koliko. Ne piše ovdje. Ovdje piše 410. Da, dobro, nismo loši. Ovdje smo dobili samo 4 miliona poena, nije to loše. I... ovako ćemo. Dobro, 150 je sasvim pristojno, nema potrebe po pitanju toga da teramo više. Mislim, ajde, mogli bismo stavimo 160. On će koji kilometar ide preko 150 u zavisnosti od samog terena. Posle toga neće moći više. Znate sami, zato što sam malo pre rekao, tako je jednostavno isprogramirano. Ranije su Scania mogle da idu čak i preko 180 km/h koji kilometar, međutim sa određenim update-ovima to je smanjeno na 150 plafona 160, baš ako nađete neku nizbrdicu veliku pa možete da 160 da terate. Ili ako hoćete da ubacite mod neki pa da terate preko 160, to isto može. Sada zavisnosti od moda do moda za koju verziju je namenjen, neki su namenjeni za 1.39, za 1.40, ne znam da li su toliko izbacivali modove što se tiče same brzine. Pa sada koliko su ubacili u taj mod, ako zapravo postoji, vi pišite dole ispod klipa ako znate. Imate svakako i na Steam Workshopu vezano za ETS2 da nađete modove da ubacite. Ne morate svakako da se mučite ručno da ubacujete i on će sam kroz samo preuzimanje da integriše u Steam platformu i ako je vaša igrica vezana za Steam platformu i to je to, ne morate se mučiti po pitanju ETS-a 2 da ubacujete ručno, sve to može program da uradi za vas, samo izaberete šta hoćete. Pravio sam klip vezano za to, sada sam se sjetio što se tiče ubacivanja modova ETS2, mora se vratimo u rikvrc, opet sam promašio. A gledaj sad će odnos stane i neće da se pomeri i ja nećem svakako moći se vratim.
Ne, ipak je stao. Ne, moraš da staneš, moraš da staneš. Stanite svi da ja prođem. A ne možeš drugačije, mislim u igrici, naravno. Ovdje. Dobro. Ovdje je 46. 46, 350 je ovdje do cilja. Da li ćemo stići danas do cilja, čovječe? Inače, ovo sada snima sve iz cuga, tako da će biti mnogo bolje. Snimao bi sa facecam, ali znati sami, opet telefon oko 30-35 minuta snima sa facecam i svakako posle toga opet split taj video, pa ja moram snimam, nije kao kada bi snimali sa web kamericom ili nekim rekorderom, pa svakako možete iz cuga sve da snimite i to je to, ubacite, pustite automatski da opcije u Premieru sinhronizuju audio i video i to je to. Ovdje 4., 5., 6. dobro. Nekako ovako, ovdje ostalo još 330 do cilja, ovdje ćemo brzo stignemo. 4 sata, ovdje 20 minuta i ovdje isto na mapi prikazano je, kao što možete vidjeti, znači isto pikselizovane ivice, znači nema umekšavanja ivica toliko. Za neke delove ima, kao što možete vidjeti sada što se tiče mape, za neke delove nema. Tako da tu kada bi se povećala razmjera definitivno bi bilo bolje, ali sa ovim to je daleko slabije izraženo. Tako da vezano za to, nadam se ako kasnije budem kupio neku grafičku karticu, da će to sve da se sredi. Inače što se tiče samih grafičkih kartica, gledao sam na sajtu i ima zapravo RTX 3060, ali za 150.000, bilo je jedno vreme sniženje, bilo je oko 130, ali dalje to je cena prenaduvana, znači ta grafička kartica je preplaćena verovatno 3 puta, znači cena bi trebala bude oko 50 plafona 60.000, znači nema šanse preko toga, znači sve preko toga je preplaćena cena, što bi se reklo. Znači više dajete nego što vredi, što bi se reklo najjednostavnije moguće. Tako da znate sami priču, to je zbog majnovanja, u većini slučajeva jeste i zbog drugih stvari, ali zbog majnovanja najviše je zbog toga. Ovdje imamo 150. 200, dobro, ovdje 200 okruglo nije sada toliko strašno, ovdje ćemo brzo da stignemo. 2 sata ovdje i 50, ovdje smo imali oštećenje, za oštećenje svakako nisam gledao. Za terice samo 2%, dobro, neće nešto mnogo da nas kazne. Ček da vidimo ovdje da slikam za ovaj deo, ovo mi treba. Nekako ovako. Nije sad najbolje osvjetljenje, mada što se tiče 1.41 update na osnovu onoga što sam gledao, stići će svakako poboljšani foto mod, to sam gledao pre snimanja ovog klipa, tako da mislim da će biti prilično zanimljivo da vidimo šta su oni sve to ubacili po pitanju opcija. Nije mi baš ovo najbolje, ali dobro, neka ga ovako, šta mu fali. Inače, što se tiče samih fotografija, što se tiče obrada fotografija, radim u GIMP-u. Zašto sam prešao na GIMP? Zato što je GIMP besplatan i zato što ima ugrađen Python 2, tačnije Python 2.7.18 verziju, što mi se dosta sviđa, znači imate isto OS modul, možete da baratate što se tiče samih fajlova u vašem operativnom sistemu, znači možete da brišete, menjate i možete što se tiče same fotografije da automatizujete određene stvari da vam rade, što je jako dobro. Sada ja nisam učio po pitanju komandi koje su zapravo što se tiče samog image editora, tako da vezano za to ima dosta korisnih stvari da se uradi, da sama skripta uradi umjesto vas, što vi ne biste mogli da stignete, grafički nema šanse. Tako da ako budemo ispitivao po pitanju toga i ono što mi se bude svidjelo po pitanju komandi, snimit ću vam klip za to. Tako da isto jako može da bude korisno, može da vam dosta skrati vreme. Mnogo korisna stvarčica to što su ubacili, znači Python programski jezik integrisan je u GIMP, za one koji nisu znali, znači za one koji su mislili svakako da ima samo
Znači, image editor kao image editor što se tiče Gimpa, znači ima svakako integrisani Python programski jezik koji može neke stvari mnogo da ubrza u konzoli. Ako radite u konzoli naspram toga što radite grafički. Mislim objašnjam više puta zato što kada pričam jednom, obično posle određenog vremena dođe komentar šta si rekao tad i obično ponovim više puta iz jednostavnog razloga da bi manje postavljali pojedine pitanja što se tiče toga šta si rekao sad. Tako da ako me smeta može da premota ja šta da radim. Ovdje imamo dobro 6. brzina ovdje. Ovo M, mislim da im ovo znači da je manuelni, a da je automatik mislim da bi stojalo slovo A. Ovdje je 100 km. Ovo mi deluje kao nikada stignemo, čovječe. Kao da idemo na Antarktik. Mada što se tiče mape u ETS2, ne sam sada gde sam gledao na kom YouTube kanalu, ali znam da se mapa zove Mario Map. Ubacili su zapravo ceo svet što se tiče ETS2. Ja ne znam ko je on uspeo da uradi. Znači kucajte samo na internetu Mario Map, Euro Truck Simulator 2 ili na YouTube-u. I vidjet ćete zapravo kolika je mapa. Ne znam sada tačno koliko ima 1000 km da se obilazi, ali ono je stvarno nenormalno. Znači svaka čast onim ko je to uspeo da uradi. Tako da, vezano za tu mapu, mislim da bi meni svakako zabao računar, ne bi to moglo sve da radi kako treba, nema šanse. I nisam zapravo gledao što se tiče te Mario mape, koja verzija ETS 2 treba da bi to sve radilo i koja mašina treba po pitanju samih specifikacija. Tako da ako neko zna koja verzija ETS 2 je potrebna za tu Mario mapu, neka napiše slobodno dole ispod klipa. 70 otprilike ovdje ima do cilja. Ovdje što se tiče potrošnje, vjerovatno tu ništa nije smanjilo. Samo me zanima. Ne, ništa nije smanjilo. I dalje stoji oko 72. A dobro, koliko sam ga vozio. Potrošnja je solidna, nije loš. Znam je zapravo, aj sad opet da kažem kako drugim izgleda kad ja pričam, ali svakako ne možeš jednostavno to da probediš, jer to ako je više tako od 6 godina za pojedine to je nemoguće, bukvalno mislim samo džabe mučiti sebe što pokušavati. Eto za pojedine da kažem opet, mislim da je bilo i više nego dovoljno. 40, ovdje sada imamo do cilja, dobro, ovo nije loše. Ajde otvorimo prozor da vidim. Hoće moći ovo svakako. Da, moći će da funkcioniše bez ikakvih problema. Čekaj da se vratimo. Ne! Greška u koracima. Čekaj da se vratimo ovamo. Isto ovdje ćemo da prođemo, može se prođe ovdje, ovdje zapravo ne može da se prođe. Nemoj pred kraju, gledaj ovo, 20, pazi sad ovo, 20 koliko kilometara. Možemo mi svakako ovdje da se prebacimo ovako. Prebacit ćemo se ovako i da odmah stižemo na cilj. Trenutni posao. Sad da računarski procesor, oni su stavili Intel procesore, da li su stavili Alder Lake, ove buduće procesore 12. generacije Intelove. To bi bilo zanimljivo ako su to stavili. Mada nigde nije naznačeno, samo su stavili računarske procesore. Ali ja mogu da stavim kao clickbait na klip. Ovdje 1 km samo piše. Ništa, ovdje smo u plusu nekih 5 miliona evra, nije to nešto nenormalno, ali svakako jeste napredak. Mislim, ajde kažemo poena, znači neko misli ovo je stvarno dalje je 5 miliona evra. Op. Dobro. Ovdje svakako nemamo marker gdje trebamo da se parkiramo, tako da bit ćete uskraćeni za to. Za one koji su navikli da to isto gledaju. Da idemo ovdje, znači ovdje smo u minusu 395 XP zbog
oštećenja. Što se tiče nivoa veštine, znači to je sve izmaksirano. Da tako kaže, ništa ovdje ne gubimo. 2536 XP-a smo u plusu, znači ne gubimo nešto nenormalno, generalno gledano. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se